Orege twakunyita ogeni muno thiini wa tabarira ya Kimuri session ya Inooro TV muthenya wa muthe turariria uhoro wa hitahitano cia starehe. In fact kuratuika ati starehe Nairobi thiini wa starehe na nikyo turehete ateti aya guku muthenya wa muthe ndikana tumete ateti kana atongoria no otugithia ni tugithi tukimenyaga na ruo muno ngumenyithie ne twinao thiini wa studio itu muthenya wa muthe twina Mwaniki Kwenya kijana chap chap arauga ni kijana chap chap tuna Boniface Mwangi Nguruwe ina kiaga no Nguruwe reke tuite mawoni mandu tondu ni maigi muno rucini ro mothe twathi kwi mundu uratwira SMS thiini wa igire inyanya agatwira hawkers ni mekire uniform o handu hakanju niguo mamenyekage ati tutimenyaga hawkers na ici mari street ni Nancy kuma muthurwa ucio ni mukanjo wandika ucio ni mukanjo reke ngwire reke Jega ucio arauga kanju ikire uniform niguo hawkers mahotage kura kai hawkers matangirumirira watho. Okay, ucio kedesiri kitsoke tuosia ndigisho kemwe wewe ngejina sheria kemwe ni ndio matikarianiro haya ugihakauga Boniface Mwangi salimia wewe pia umesalimiwa na soso wa gatoto akauga Joshua akauga tuko hapa nagidika wa mtutu tunakuombea ushinde uende bunge ufanyie watu. That's my grandmother. Oh, okay. Ndio ni mukoro inenyere. Very nice. Nyai kugeithia muno. Yagetheka. Hai Kimuri cioro cia Nairobi ithie na mbere na kurihio tondu ciehererio irehi ni cikwaga muthambia kauga cireme guthieka ni Njoroge kuma Nairobi. He ungirauga ni uhoro wa ma Boniface Mwangi ni mwana hoka na nawe mwene ni hoka akauga ati mami wao Emma atanahurukio ni mwathani twendagia nake Mabuku Street ni cia Nairobi na riria akuire tugitigwo tukiendia na Boni andu astarehe mangi muhe kura matingi kerira kauga etagwo James Njoroge kuria Kariobangi South. He ungirauga Jega ira Kwenya na Mwangi marore thoko ya muthurwa irorete guthira tondu ngari ciothe ni ciacokire CBD. Ugakauga mimi hoka by the way tangu wale kanjo washikwe kulipoa poa kidogo, Mungu akubariki Mwangi, lakini Kwenya ndiye anafaa starehe tini ni usioandika. Kauga hai Kimuri, I'm so glad mmeleta wabunge pamoja, hiyo ni njia ya peace, making thanks so much, endelea hivyo asante sana. Gakauga kwani leo Jenga huko na kina nani ama kama wana kawaidi mo from Thika Kimuri iko top sana, asante sana kama wana kawaidi mo. Gakauga Mike Jega Murega muno akauga ati ndathikiriria tetiacio eri ndaigwa mena kioneki kimwe na niyo kioneki kiega. Akauga two are better than one kai matagenyitana okiuria kirenda ati ndangemuria haha na no demoria matige kwaria maundu mageta macio ndaigua ati ngania ni muici na muragani tuyago kumwirite ati icio itige mateithia kwa in fact votes marate tu hamwe sana chitago chairman dige kuma kwa Michael. Asante sana. Tugathie mnaruo muno Facebook Benwa S Bridge, hello Mike Njenga geithika muno brother, asante sana. Na ugeithiria jaba icio cia starehe, they are not aware of their own akaugate, are they not aware of their own selfish interest? Why can't they unite? Na kauga ndio ni undu utage hanika tondu o mundu aragucia murengeti mwena wake nigetha ehumbire we mwene ati murarega wikate ukagucia duve we ogia kagucia suka niguo owe o mundu mako inyitite murengeti ehumbirite o ne de maokia mona mutheta akorire ni donete tene mathina mastarehe ketuigwe sami Arsenal akauga it's sad that the best and humble can afford to come while the rest don't see the need to come to the studio. Akauga but all in all the end of the day party politics and money will take the day. Wabui wa Githuraini anatwirora mothe akauga Kwenya na Mwangi ni mwajoya nyitanai please. Boniface kino ugia kauga Murega uria ngarana ya kwa Boni kana niage tikira wekatia kureho misara iyo minene
wona athurwo kana onake akaria ta ngoro iria arehete thiini wa kuria tauni akauga ati kiuria kingi nikuriwe Mike niki utana twitira Jaguar kanyi na nigusokera orege Jaguar na mundu gwitwo Steve Mbogo ni dramatite ni turakoretwo tukaraniria nao. In fact ona amwe tukuturi twaririe nao rosi ni ro mothe na oeri marega ukorwo me haha thiini wa studio no na ni juni maratwirora muthenya wa mothe ni jona SMS ya tumo haha mwale wa Gicungu mwaka uga njenga ira kwenya atige kuhuthia kada iyo ya ina buthi and pigs all the best. Kawati Eric Moyo Kakawa Mike, these guys have good shonekis. The question is, will they fulfill them? Because I know the winner might not come back 2022 having not done anything. Samikara Jamwene Nairobi, I vote at Starehe, but up to now sijaona mtu ambaye ameweza kuniconvince. Why should I wake up on August and go vote for him as a member of parliament? I like that man Kwenya, but he just highlights the issues, but he doesn't explain how he will solve those issues. Ena Joroge ena rito idito muno akauga hi Mike, where is Derito? Derito neki nini karotha kidogo. Akauga history ya Boniface ni tricky because I once heard a man say the problem with trying to change the system from within, it's not you who changes the system, it's the system that will change you. If he makes it to parliament, itakuwa yeye tu versus many people against him. Angebaki activist too. Ni mawoni mamudo wetwo Joroge. Governor Mushedo akauga the only candidate in Starehe who seems focused and has an elaborate plan for the constituencies is Boniface Mwangi. The rest are just selling Starehe, people flamboyant and hot air. Na tuna mudogo wetwo Peter Kimani akauga hai Kimuri Kwenya niarona nia no arutire wajiko all the Starehe wira mwega. Julia ado Starehe matia kurora ateti aria mena igweta rinene. Kwenya dirona ne modo owe mathina maria wajiko aragerera na ni mundu ati urutete wira wa hoka tanie noguo dutaga. Santi sana. Ni maoni manyu no muthina mbere na gututumira maoni manyu thiini wa Facebook, thiini wa Twitter na no mututumire ona SMS niyo igire inya reke twaranirie reke tuigue ni mathina mariko thiini wa Starehe mwe namo mugenda marutwo mathondekererwo he maundu maiganona makoretwo makirehe thiini wa Nairobi ino. Wa mbere ni kindu gititwo street families. Wa keri ni kindu gititwo dawa cia kurevia. Na ni tukwenda muno twaje na Kwenyo twiri atiriri street families cieko andu aya twitaga packet boys ni andu aingi mamoi ukuhota atia kweheria street families ici ukumatwara ko. Number one, andu aya metagwo street families nedo goto gash now one on one tado every December nedi mahayanga guo na every time gikona hado igusota kuntago ne jitagia doguo makahe guo gathigikana othe no guo ni bishashi yao ginya ni thode kanya mweta chapati forum gakona time ya kwaniri na one on one gamenya mathina mao mwana ucio okay city ni ndo wake mushoresho niki gwathire na mbere kwao na ne hotete ginya facility amwe ao gamashokia kwao mushi na gathie hemo mudathire na okungashura gikana ciari yake the gimenya kuria thina waumaga gikwa mwana niwe wina thina na tukianeni na ciari yao na tukata facilitate ni mwenyewe ni nyoete ciana igire thomithagia ginya umuthi uyu ma city-ine na ndamatwarire hado hetagwo Kiambu Kirigiti na makioyo ni muthuri ukoragwo hau no hata mwega muno otomotaithagia kuga na makiingia thukuru na makianjia guthoma. Kwa andu aya makona mathina tofauti kwa mundu igwa ni mushari wa mutigire na njokeri ngaigatho muno tondu ndaigua ginya Boniface nake ni mwana wa Ndigotanie ni ndatirwo de form 3 na ngota kumanuva na ngota survive kuma hau na tukithi na mbere. Kwa kwa andu makatakorwo na hope egese ndi muciaini akua agakorwo akona mutureta wathira kana ta wakinya muthia no ndu ya wamani atiriri andu amangota kuheo hope taru ndi athigani ni au mahe haya metago kada itago karaja haya koja round about goto ngai now and then tayo ndi amahe uniform ndi amahe ma overall mothe kurutira awa me hoteni na guthambia andu aya undu wa mbere aya machua ni ndenda kama create ya mawira
nyabe jire county government adora mandika gothini wa county government gothambia na kuhata Nairobi na gutheria andu ane mena hinya muingi muno na nyandu bakwa merutire mutho matina mbeca nyingi meda tutukira tunini tota uko makimintin maundu mao koguo no tote kumaandika mawira ma guthambia na kumitin Nairobi na kuheze kitu thini wa Nairobi before tukinyete hau kwa aingi muno manyuite dawa maturana mikefe haha ya gamu na fagi na gwethesha shindano thutha wa audion coco etagwo etagwo rain tomboya rain matura hau miaka yothe matheshaga shindano makendagia dawa cia kurevia hena tuchum tuigire muno hau twa ba twa wine spirit tuturaga hau ni thia nginya hau na tukaina ndocio muno ni andu ungigwa mena diverse kana mena mathina tofauti umwe ni muciari wakuire ucio ngi ne mutumia waigatirwo gwake ni muthuri kana muthuri agikua agioka street-ini akiaga hope agi guthoma matathomire agi ao ni mitugo miuru ni andu matari athiki makona spirit ya kwasi kana rebellion spirit wako adocio mena mathina tofauti adocio ndo wa mbere ni mekwenda mundu ungeta kuma accommodate mundu ungeta kumathikiriria mundu ota kunyihia okay to their level wiki ira tuciao umathikiririe wega ote gusort mathina mao ni weje gahota gusort mathina mao number 1 ni andu amanyite dawa makeremo tumatwari rehabilitation center adocio mathi rehab ka tuthondeke rehab ito ya starehe kana Nairobi uko na rehab ito adocio matoro thini wa rehab matuike guthomithio na kugerio ya magitihota gutigana na icio cia kurevia number 2 nini rira ukamenya ciana iria ciothe cithini wa street ciugite ku ntondu wa uko ciina mitigo miuru tugaria kumali connect kana kumacokia kuria ciari yao mahota guthina mbere na gutaithika kwi angi moraga kwao micii na kana makauma kuria kariwa ona ingi makona micii kwao amwe mauma kariwa agi makoma mathare maoka kuhoya mbeca thini wa Nairobi tuna mathina maingi muno ungithie nginya gwicio thiga ona kuria town ige ciao ticio genuine cigiragwo Tanzania enough nie personally go to create now naga mamenya amwao matigeda godo magima na thini wa Nairobi tondu mena mbeca nyingi muno nginya mena manyumba manene bona jega odo tagetikia mena maundu manene muno na mabisha manene muno na ndo cio nginya kuya ngimahiga maithogo atinda aumite thutha agatinda umite thutha ne kamwana kamwite guoko kamwana aka nigaterwo maisha na akiora nake ni mbeca athukuma ko kamwana agatigathie thukuru no gato tene ne mwana wa muthundu riko ni kuriho marihago kwenda bako mama Tanzania cioje makama nene yote matole makritikaga ndenda kuga atiriri ndoyo utongoria wa starehe number 1 andu aria genuine cioje andu aria mena mawathe na andu aria mena wathe nginya wa hakiri na mathina ta macio uguo makuga ati matire na hope nitukaba tumahe nduka cia kurutira wira tondu tuna thoko nyingi muno nduka ai gukina staru cocori cocori ona akushikime ona igithumwo ri ni ndegwa no ngia twekera mirango cocori ndikiya no hani wandu magerera etio athumagwo twekera murango mwena ona twekera murango mwena uyu koneno na koneno tukahe mundu arutire wira tuge mundu arutire wira hau uguo ni uri kwa responsible tomwekera otheri haria twekera mabati ha igondo tangiurirwo andu acio ni maiko responsible wa cocori icio rucine ao kakaigwa murango andu makona wa kugerera twaine akaiga murango akagiria kumeo na guthugumwo koguo ni no hote gufacilitate andu acio na kundu kurutira wira na oko ne andu matahota kuok makoma makiheo kire magakoma makirehe indo ciao makagamira aya nao genuine tugucoka ho kwenya tobe tuke kwe Boniface he mundu retwo Eric Muriuki Eric Muriuki aruga atiriri tamurie uhoro wa beggars megwikwatia now knowing that they are fake and real ones the other thing is flyovers i.e. I see potential business places for hawkers like the one in Gara. Dawa ya kurevia siekuo, especially Odion area. How do they plan to work on it? So that is the question that you asked him and this other one. So street families solution is very, very simple. County government, national government na allocation ya street families ya relocation na kumashoke kwao. Bajishti ho dairo district mangere go gutie modo gutie ministry of social programs de utawero shio no kedo to giro kashene street ni shio dere shiri dukuru probiwe na dukuru ikomi shia wa momo kana rehab schools kuna Kafete kuna Odhaya kuna Machakos kuna Mombasa kuna Kakamega kuna Kericho adoya magiro shio shitoro dukuru nire dina miaka 14 mwere mwe miare hoka na ndare metehani ndigiora mushi nigito farafara bitoro wa mumu na gidi wa mumu na githoma na gerekia na mudo de haha
kone kugatirere shene shi farafarare tujya ushitwara dukuru dekeno biba mekeda shiko shine kola town mare shagadu tayino unakumaya town kogore niko yuko kona two levels asharia ore me farafara inere matoro madima dome okone kodi maida weka ya utuma kana yako dia kana ma skills skill ya mena daishire niko hoya nikando na kuhoya ungema fudia skill ya kutabia na gete yore ni makuta biashara isho ndio ya bere kerere family planning street farm is not family planning ko wodo kushara na washa kurashana kuna mwana keda koria suna kwa hite imoya aina mutumia wale na ihu wa meri keda na maragire kana gemuta gemuhe nyoba na mashia makimogire mwana busha yo farafara maikana na kifarafara ndimo utigede ugo kogore ko yoro kona two level of intervention county governments by the way shenesha de shuka Nairobi county governments re shayo kona na level ya rehabilitation ownership bako watere shiana sheshe kwa ore nido kamura utware mwana wa momo no mwaka kile children's officer mmoja kanere kwao na kitu mikile yatumio be kwao ndio mmoja kana komo commit approved school ajaga domera wa momo kana komo toki komusho ko sheria ndio ajaga dome kogore tugiaga these are taking time bomb for this country tugia ko dina street families dage keno na toye ko dina street children issue. In another 10 years, we'll have a crime problem and a drug problem. Now, drug use in this country, why couldn't have to try the Keromudako? The carry now 15 billion shillings. We can CCTV in Nairobi. Or for a CCTV. I don't mean to get that one no. I don't mean to get grown no. And Kimatarani too. You need in a vena to get a modo da gradawa. Udo gradawa ni moruwaru is a victim. Now, the now for you, never call it a modo come on drinking and disorderly, or come to Raja Mureu. Oshene dena koreore utuka drunk adire na alcoholic re oshene murimo na murimo mudo torogo jera emuru na murimo atorogo difitari mina nerere prodio we na one rehab center kana mental hospital igere mobaga na Nairobi na Nairobi ni Mathare mental hospital na Mathare mudo araga goroki kogo ero na dawa watu ono Mathare yo ya goroki konya yo kidogo yafata mono starehe and everyone ni social halls every social hall re she took a reclaimed back tukorona ke na social center na social worker na counseling okoni modo ni mutu munyuine wa daware au ko hangout social center yo akala skills na kama ni kikiraji na bere flyovers re doga tere forori yore kuna kido kira dubura mono forori yore ofegi ne fori diere pegi shida kutora beshari shikona fori de vatu kanana doko shitore nikishtai fori di eru flyover ya garare na fig tree nige tukona na fori diere mono wa fig tree na mono rege ere mono wa Kenya Power fori diere ndio makoro how full time au fori di maroga maja official monenere kana maroga maja official empire uko na fori di kodoko polisi bako mabu platoons kugereria wishi na kugereria edia dawa na fori no ngiro ko ha edia dawa ya nene wenda go drug barons tunitaka tupedla mudo yana fagire kanida tu uko na doma ha fa dawa shi shenyige na ageo ni mararo kama starehe ashi doma ngiro ko ho atrere na ona magro ma starehe tutiana asioge eketwari die na kuna mo politikiria fata muno ekejo kihoro wa kajuna uniform ekegwere watho wa fururi muti biashara iro kra uniform mudo iro gora bishonguni ni mudo rari hone dirikari mo kajore nena getumigia kire makajuna mo kebekira uniform re kajo kora mekora town mudo aputiro wera kani kajo bonoko matura madubura ga dwetu eke okoro wera ore auta no amari ekira uniform tari mo dio giri town re foridi egionka kona uniform na garema ika special crime kana undercover no wera wa hoki nire tiwera criminal ko do iroko na mukajo ena civilian kajo kuato hiyo okuwa shufa na okuwa meshigare badige kuato hiyo na tushufa mena uniform mekera uniform tukamanyagane ngania na utawera kuna akajoro mwaka mekera uniform oro wa shorota uliko ya ikore kegwere okontura de hego tiweka jore na tukare ha bese shishige shiodere kajuma iro kona kajuma na uniform maraga de shoro shito nyido wale shino wera wao taka town na kwa farafara town ni wera wa kaju direro Nairobi no Nairobi da bagyo na maina da funi yeah ali 1980s Nairobi da bagyo every street kwa ina dustbin sha kaju shinene mono kwa taka kwa waiche dikushika taka ishiko farafara ile ko mo menya tere mo kaju kare uniform ado boda watora mandunya kivi de town ogazi hau boda okana civil hawikia akadora tubikivi yaku bekane moshi bekane mokajo wali ko munja yoshene moshire wako ne kaji gimako hora na mango desha to hiyo kajo ni mekira uniform nyedo matiyo kora town kajo mado kumaga 100 million every month kanjo kingdom kurogota besha
milioni igana rimwe o mweri kuta 1 billion industry gitu mikira mataka uniform re nyedo nyatu nyani nimikora okoro matire mikora ri for even mekagira uniform jeshi nimekagira uniform adothe mauta wera wa mari unaoshi nimekagira uniform bokajure ekira uniform akiuta wera omira wera ekira ke civilian no kajume na civilian town tutikumeda na mudisho wa hukamekira uniform re ushore mo kajo katoke konya katoke held with it to prostitution na hemodo haha urauga ndekwenda kugwetwo no akoria tiriri we akoragwo thiini wa Nairobi utuko especially ku wagweta meneo ya audio na meneo yothe na akauga we ewira no ni araigwa atari safe ni atia mukumekira mundu ukorwo ati ni egutiga kwendia mwiri wake athia karuta wira mwega one some of these things need to get aweka na kuligana na society nacio na maundu mamwe ni spiritual. When you are led by somebody who is a prostitute, ukikoro wewe prostitute na neno atogolisha na ciaku na cio atuika prostitute, and that's the problem we have. So gara bihashi ado amotora sidana nao mituwe amekaga eta no ukiona ni dari gokara no matego save rutacio. Number 1 ni dana koge kira poster star ni tuko na ninyona ado acio na ado acio bado mariona kura cito na tuthia tukamareria mucia ni dana yit nao tado ninyenda kumenya niki gituma ado amakothe ni wa street niki nithino iko mako naguo tado they are our mothers ni aciari itu ni matuciarite ni maathi na bena guciara agicira kana kauna kogoka town yo ri guciria tutikahota kuina undu uyu. One, we need to fight with it spiritually. Number 2, we need to know nitwapata kumenya mathina mao kiumo gia thina wake oke street nene ki tado ri tikwenda makoma wende tauka thini wa street mundu cio rigi na ciana ithatu nenda cithome nenda cinywe koguo mundu cio akoo rigi nginya ni atwikire heartbroken nege relationship ari thini wayo mundu cio rigi oke akigatwo ni muthuru wake nyomba utuku akiaga hope ni kire ithire gwa nyatiriri andu aya mangionio wendo magiana mubunge ungihota accommodate thini wa ngoro ciao na akorwo akimathikiriria tondu uhoro wa guthikiriria na kuonekana atongoria itu mationekanaga wakorwo ni MCA gwake wabici wathi no unine wiki utari wamuona okorwo ni MP ndukamuona na thimu ndakoya ni hakwa wegera uteithia andu aya ingioya giti kia mubunge wa Starehe. Number 1 ne go involve the spiritual fathers maybe ni Starehe tondu Starehe kwina hujaige muno kwina na ndimacereire na majoe personally kwina Bishop Muiro na area yake kule na maruta macho mathia na mbere kwina ndota wa moyo kwina andu ingi muno kwina Musiri Bishop Musiri mainanganga all the methini wa CBD na makanisa manene muno ginya Bishop Wanjiru no tuhote gutusubiosha gukora andu aya tumenye mathina mao niki no tuhote kuya mbeca nini tukamaheo kwa ni mundu ngiri 50 agatwira ni bihe kwingi angenda kuiga tukamunengera mbeca hiyo tukamwanjiria biashara tukamwira atiriri aikotwa kwe ngiri 50 ri uhota kuri hatia no anyita andu acio no tuhote kumauta street ini tondu wa kwenda kira twagite thini wa Starehe ni andu willing to serve the people ithuĩ tondu wa Starehe tukora to higo ciothe tuwika mistake ya guthura andu oru tukoretwo tuguthura andu mena mitugo oro iyo onakora andu acio nio mathia kuoya andu acio no makamariha koguo ri one the spiritual line ya andu acio kana kigongona kiria makoma magithondeka niki andu acio ukogithi na mbe no taru yo tungithi ku na Bwana Mwangi ni turi ahonoku twetigite mwathani turathi kundu kwa kwamba fight no horo cio spiritually. Number 2, twathi kundu kuria tukamenya andu atikwenda mbere ukome ku oro ao matikwenda kwao ni spirit yeko thini wa CBD yao maraya taru ngiro ba ya shidini wa Starehe ni nyingi muno gukira makanitha thini wa CBD. Number 2, uhoro wa dawa cia kurevia andu ati choice ma mekire they don't make that choice ne grace ya yako matina sufficient grace mako uhoro wa Ngai ni umehereire mako the maji thini street maji gwethesha dawa muda menyaga eukaga graduate wakwa na jina thigara agithie fangine akima fangine agithie kwa dawa cia kurevia ko andu a magionyo wendo magena mundu kiota kuma commodity ni wa ngoro yao yake amathikiririe amenye mathina makimo kia mathina mao we are able to solve those issues. Asante Boniface ono gicokagia uhoro ucio wa andu aya marendia miri thini wa streets kuratuika mukaga mukamahingurira car wash kalihingurira mundu bogogoteni no gukuria meciria mandu aya ungiingira utuike mubungeri utige kuhe mundu kiunguyu ukamuonia haria niho hategagwo ugwika ati uhoro ucio
maoni makwa ngira manifesto yakwa ri bina number exact number number 4 of my agenda ni starehe to kidogo yetu tumejeje mutodere wako na guduke mudere ne mafuku madebire muno mode modo ominye nditagothoma muno na ndakinye class 8 ba midayote kudora high school do mawamo na ge high school none nje mamede ge mafuna ndago magare mafuku magishije mutodere wakwa awodire nevero kwa social center yone ko na library ne ko na mafuku ne ko na training center o madukuro ko ni form 4 form 4 nenda umenya kuandika CV re kana kodera computer re o ka social center kwa menya kuna skills issue dikana tere ofrodire ni kora dumani daba yeshoro mare rema megoda mare daba ya gari na mare gusha inu hoteli it's a society modoshe no makoro ko okoda ekere modo ne mo hoturi na lewa wa hebo wote to group no to ko mare to ko mo hoteli that is short term. But in the long term, we do more. Come here, modo wafu di skills. You do the array. I don't know what any day. Modo oyo age skills ya go save bashari. Na kumenyera na ule kodra bashari na kuigura fegi kana kugira sakore. Ya wetevia. Omuda bage ya hadu. Ni ndege mafuku farafara. Kwa nyare hoka. Modo bage ya hadu. Dale kado koma kageni. Odaya doko makageni. Mutie dena kwa bere ya hadu. Unagine lazima modo bage ya hadu hanini. Nikitu gatere. Nikyo hana kiriya fatamono ha. Yakegwere na jega doko gati kuna dumatari ha. Kuna kiriya fatamono ha ni do arere. Ogejure yadore kelebesha kuna tinyi gina nini kana kwenye ne okuro yadore ketebesha. Kuna dumarado mastare. Mena gari ne na besha nyingi. Ogi modetere tetuheruka no rwaku ore wadore kire bia. Nenda ibitu nenda rugano rutuhodire ko uteja dwagire. Dagi kora rugano ndu arere ishiaguka na ruhuho. Nikiru gatere. Tuamate ibia short term hotel car wash yani short term. Long term re ni ku educate the mind. Utafanya vijana na kuja na kufundisha kufanya elimu ya kutengeneza pesa ya kuomba mkopo au tuigira stare CDF ule CDF ndio kuna biashara security na education au ni kwa kama kadukuru adwa stare no ma kama kadukuru yeo tiadwa kumana aja adwa stare adwa sho mtao shuri una okoroko mona di Pangani primary school re ka moya vini primary re mwana shuri papa odo ko ni mudu wa ba ni carpenter akayo tenda wo do kake efficient kradi kiu yes toke kwe manifesto onyo le mwesiama wewe chap we na kiama gani ukweli party kiama yes ukweli party na gusia dhuria aeko matiwe ko ramono oga kiama toke dinyo wa manifesto yes we dure na president kiama inege yaku na nyemuti na president kiama ine kianyu bwana kwenya no ne manifesto iriko dinyo wa iria sithometo murona mugerutithania wira nao maigira twaje na yago rure nwe hada kemagito na kemagito re getie nikirito ni do arere nwe diga dare de mbuge wastare daro ma MP stare na kemagito china president candidate ambe ni do wa MP ko gore to ko tudenya wera na atogoria ni manifesto eriko Boniface yes uraiguire ya radio either ya NASA kana ya Jubilee kana ya Dinda ekuro uko kana ya muthuri ogweto Michael Wainaina nege ni manifesto eriko uthomete no kamethikiriria no kaigua no kaigua ti ino neo no lakini kuzania wera na okoni horo manifesto ri tukeni tu horo ama jikaita hari itakuwa na nyebere ya gai uti manifesto womete dizamete manifesto ya mudo wode tufikiririo na NASA kana ya Jubilee no dida campaign no ne goroere ya kile kwenda no yogo ini how no ethema kiuria kiu tuweze madede bale dietigira akajuga tere ni de wote adode na dinagiteo edoga tere furoriore wakinya mwari keda wakanana re nodo wakona furorita wa Kenya na haide arora re na nikidoga tere ande kidukire ahari tualie oriani egwe kata MP ndio kwenye tawo kata MP goa tere ona doka juga tere tualisha uhuru re katwalisha didare katwalisha ngani re stikoda idea kana shigote idea nido arere to implement my manifesto by the way de kumata no utuka president no ni jono utuka president waigirari
manifesto yaku nio ukuhudira thini wa starehe manifesto nio yako ukuhudira yes kogo dothi na manifesto igitiga yaku thini wa starehe no si nona kile gidiko ri na dore ndede kile gweka ndede sheko shekwa na mitugo yako na kile gweka uone wodereka na gwatere o ni gojekete o ni gogweka ukamenya mutina matuda mayo matuda mudo manya mutina matuda ogorora rekegwere kimare edokagira mutune onako mutushire odokagira bebe ni mudo roga roots okoro roots ne jorure dokanye gimene okora ijega asante kwenya mwina manifesto thini wa chap na nitumigwete no mutire na mutongoria wa bururi ukorwo githuro na kiama gia chap we ugeigira utwike mubunge wa starehe ni manifesto iriko thini wa dwaya othe anana aria marugamite gukorwo makirwira gitikia president wa bururi uyu ni manifesto iriko uraigwa ni ukihota kurithania wira nayo ni kono jorio wa manifesto hendo itaidethika inango muno tondu tonona manifesto cikiandikwo nene muno na njega na ni njirithika ina manifesto ici wona cikiandikwo bwana njenga karatathini tondu tonona na cikiandika manifesto 2013 na matiatukire thirikari no ni mahotire kuruta enge koguo eda ukana na time kana kubrainwash ado niguo metikie ati ni magekirwo uguo no na matekeirwo koguo ni at times ni nyenda ngoro ikono utheru wa ngoro niguo ni ndawa muno tondu whatever biblia iga atiriri kiria wathoma kikaingira hakini ciaku ri kiayo ni gucenjia kiugo kia Ngai kiume thiini wa hakini ciaku kinge thiini wa ngoro yaku niguo giguteithie koguo ni ndire atiriri ni maundu maingi nda gwikira andu starehe ni maya me ngoro-ini yakwa mathina ma ndimonete makani affect me personally ni mundu nda gwikira andu starehe and I'm very genuine. I want to serve the people of starehe ugra manifesto itota ta mandio chap ni gutwika servant leaders in the society gusabu ado na unyekevu wothe na kwenyihia guothe niguo andu maume thina-ini to want to transform lives twenda gucenjia miturire ya andu yagirire twenda guthie kuria mashinani kwa wira wote gutire title deed kuria marigo-ini twakire andu nyumba njega cia mahiga twike slab igo twike kia cia nguku andu acio ngo matuge maya ya guthini wa Nairobi ri na nguku cia guthini wa Nairobi ri cikauma ku slamu-ini we can make the society kana the slums to be economic andu makoo ne mahota guthondeka indo o kuguo mari ni mahota guthondeka gutuma ciondo ni mahota gutuma bangles ku slamu-ini thiini ni mahota kurehe talent ciao mahota gutwenderia ndirenda nie kuruta wira na manifesto ya Uhuru Muigai wa Kenyatta. I am supporting Uhuru Muigai Kenyatta fully tondu nie kindu kimwe joe Uhuru tikwe mwa emu kuruta andu wira Uhuru ni kwa hali ya jeshi na guku thi willing ni ndo nyemu thamaki ucio akienda guita maithori Israel akiuga atiriri murenda njiki atia na niguo ndigicirio ni mikona guku thi koguo ri Uhuru wira aremetwo ni kuruta na nikio ndauga nie ndirauga na tuimaendeleo chap kana nie hakwa personally ndira support Uhuru Muigai wa Kenyatta fully athurwo ta utikore mwaremetwo ni wira ni kwagagire jeshi willing ira hata kwa sisi na guku thi ndira kuria ndo starehe atiriri inywe mukwenda mundu kwiririe Uhuru kana mundu mukuhiririe kio ni kile ndenda kumunengera inywe ri tondu mwina mathina maingi muno ri mukwenda this time loud mundu kwiririe Uhuru Muigai wa Kenyatta president ye kana mukwenda mundu na mukwiririe inywe ta wananchi mundu we mathina manyu ni nywe mugucokia kiuria kiu mukwenda mundu kwiririe Joho na mundu wetagwo Raila kana mundu mukwiririe mashinani ni mugucokia kiuria kiu ndenda kumwira ithuĩ tũrĩ ahũria biacara thĩinĩ wa CBD aya tũracindana nao gũtirĩ mũndũ wanahũra biacara tondũ Biblia yugaga atĩrĩrĩ where your treasures are that's where your heart is nĩguo niĩ ndĩ investor thĩinĩ wa Nairobi when you have been affected na bad leadership kana bad voting tondũ bad voting ĩtũmaga kũgĩa na bad leaders nao bad leaders magatũma kũgĩa na bad governance na bad leadership nayo bad leadership ĩgatũma kũgĩa na bad life inyuĩ nĩ nyuĩ mũgũtua itua inyuĩ nĩ nyuĩ mũgũtua itua ũyũ yake nĩ aspiration ye kuga nĩ mũkuhĩrĩirie kana kuhĩrĩirie andũ nĩ anyandĩkagĩra marũa rĩu nĩyo difference niĩ wĩra wakwa nĩ awona nĩ anyandĩkagĩra marũa akwĩra nĩ endete wĩra waku yes kenjũrie
ni huruda joe no da sare ma joe ona dio kana ona kono ndatu nyino kata dikaya gatumya niro anake makerera ni kono ndatu nyino na nikya tumya na nejubili kono ndatu nyino no kuriganira tawnye de kamwana hambo kamwana kamutheni atire godfather no mwe no ni ne joyo do mwe na ucio no do ama na do makamenya sare mweri keda gayiwa tutugatagira na bwana Mwangi gitege starehe ke between the two of us na ni hodreda kuria tiriri andå a starehe nio mena kura na andå a starehe nio moe ngoro-inĩ ciao no magathura kũngĩkana kinya handũ inyuĩ mũtinathurwo rĩ ĩgũkinya handũ na ndikuga mũtino mũru kana mwega no gũkinya handũ ũtuĩke inyuĩ mũtinathurwo rĩ thĩinĩ wa Jaguar na Steve no mũngĩrutithania wĩra nake netuge tu kwa mwana wanajega nini jekete research yako on the ground na dosta ya kegu there is no atine chance mako yako na maedo mimi dina ma MP wa starehe no ngero avega ego koine kwa kukuori otamwathani ego koine kwa kukuori atiriri ndenda gucokera o ringi njugotire andu atarehe nio moe uria magathura ngoro-inĩ ciao nio moe angikorwo umwe wanyu ndagatuĩka-rĩ ni mukarutithania wira no ria ile gari na bena gutugatira gotie mwishi na mucothereria yes ndigite wira na mwishi ndigicothereria tadore kitumi gari atumaji go mwana jegari kaya atumaji go bore mutiganiria ndo kama matugatira at one levels tuna matugata idio na hizo matugatagira ni die mwandike mwana jega ni die mwandike na thirikari bida ya shigi ya thirikari ni de hasora ni da ni be hasia kwa ginya yede kan shoka ben ni da yo ne modo no le wana he besa umire Raina harabe kwa hiyo homa. Era yeshi gigi mama hatoma 50. Ila. Friday. Gigi mama hatoma 50 for sure. Mwana mwangi no akwire. Nebe shogoza na muganya ocio. Omwe. Bili bodi motora ya besi na bwana mwangi. Magana mere. Kogole dogi compare what I have got from the people. Kana mundo kawanda wazigo finance kwa nyani de mundo one in the finance. And for the last 5 years I've been serving the people of Sare. Kwedra vyama ngogona mana muganya ukama washoro wadiroroge ukama washoro wazimaziko same day genda utugatira dosa na kumuonia wedo genda kuma accommodate genda constitution now na kuma have a good social life kogwo re ni wajui ni boko agyo agete ya starehe dijuta nake todo rejo kata yake na nejo mitigo yake na dikoda waikio kapo ina kimonake there's life after tomorrow Jaguar Gioya ni deda kumuchare jina odomwe ni dawa dawa ya nyuothe thutha wa audion dawa ana kiitora makua ante na matigiciara omuthi o nero retorani gasho waka ikane ari mutongoria thiini wa thirikari yo hotha ici no ari mutongoria kwa nakada aina kicheo thiini wa nakada na coke starehe atuheni ati nenda gutukira maundu thiini wa starehe na aina gitikia nakada na ndoito no gukwa makua ne dawa cia kurevia. There is a question mark. So I cannot work with him. No. Tado ninyonete ando magekua, ninyonete ando magete kama na dawa cia kurevia, nyindikuwa ni kwa dia redia. Kana wako no keria yake da newe owe. No, the truth is he was a member of Nakanda. The chair. No goria tirere. Ado a starehe na makoria tirere. Moke matiganirio ugu. Mumare na ona matiga. Jega. Twakura tere, muduru karahari na kura tere. Mwana maria dutete shereje tumaga omwaka Sweden udoda kamufira shereje thomithagia kuwatere ona agihotwo kana hotwo ngi moito gushida todi nabe na kutawira hamwe ni dola rere neno jekewera CDF chairman wakana toka CDF chairman wakwa hoti na dina. The point is this is the point utifata utilina mudodo kile aduma mutorere yao utifata wikarede na mudo muishika na mudia dawa kana mudo digikara na othe na tina uru indo arere ngukoroge geteria ngoro yakwa na ciana ciakwa inde na mwana wakairetu na mwana wakairetu cio wakwa ri mwagingera hau mwana wako dagikara hau nguma na kenja ni ndwarere mudo igoti ni ndwakunyita mwana muri. My point is oko dige trust mudo oko tigakinya hau oko dige trust mudo na your daughter re oko trust na your vote. It's common sense. If we cannot trust basarishi ya woshiana
na wako ciana ciaritũ nĩ cithomagio mũno kuo ciana ciairĩtu mũndũ no gũtũma mwana wako akĩrutwo kwa basa tarĩtũ kũheana sanitizers na panties na kũrĩa slums just another day rĩu rĩ angĩkorwo gũgĩthiĩ kũheana panties na no atwana twa thukuru kwaria ũhoro wa masincerity na nĩ ũramanyita kĩa hinya nĩ tũgĩũke metha-inĩ bwana Jenga nĩ tũke metha-inĩ ĩno tuge atĩrĩrĩ ũmwe wanyu nĩ athurwo ũmwe wanyu athurwo nĩ andũ a Starehe nĩ mũkũhota kũruta no rũcinĩ tene ona tarĩu ona ndoko mangĩtĩkĩra tũmũtue mũnene wa CDF tondũ ndangĩtĩkĩra mbeca iyo tũthiĩ na campaign tũgacemania na andũ ake na town tuĩka campaign ũcio nĩ andũ tũgagĩthania tũkahũra story arĩa angĩ mangĩtuona makĩraga bara magathiĩ nĩ andũ arĩa makona andũ a ndawa na andũ arĩu no ndĩroria atĩrĩrĩ angĩkorwo nginya ngeithirie mũgeithanĩtie ambatheni nĩ nyingĩ mũno twĩkarĩke nĩ mũkũ mũgeithanĩtie mũno angĩkorwo mũrageithania ũguo thĩinĩ wa television rĩ na noguo mũgeithanagia nginya mwĩ kũrĩa nja rĩ mũrarega kũnyitana mũke mũtuĩke kĩndũ kĩmwe mũruti ũmwe wanyu nĩkĩ nĩ njugia atĩrĩrĩ tũgĩtiriha nĩ njugia atĩrĩrĩ bwana niĩ ti kwanja ndanjagĩte tondũ kĩna vacant tondũ Maina wa Kamanda na mũthuri atĩ kuonekana chance thĩinĩ wa Starehe nĩ ti chance ndĩronire niĩ kũhe mũndũ aticia Maina wa Kamanda na kũmwĩra I don't like your leadership nĩ mwanĩki kwenya nginya wakinya handũ ngonu ũguo kona ngingo ngathiorwo koguo niĩ ti atĩ ka opportunity ndĩronire the service I want to give to the people of Starehe kĩrĩa ndĩrenda kũhe andũ a Starehe nĩ kĩndũ gĩtũgĩte ngoro-inĩ yakwa kĩhinyĩirie mũno niĩ ndĩ victim wakwa ngabasarĩ gatinagĩria andũ thũkũma rũcinĩ na hwaĩ-inĩ ngĩthiĩ thukuru niĩ ndĩ victim bwana Jenga ya wika mũtũre mũru ngaigatwo nyũmba ĩno na ĩrĩa ĩngĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo twĩna atongoria matendaga kũmenya andũ acio angĩ nĩkĩ mararĩa niĩ ndĩ victim ya gũkorwo atĩ andũ mendaga kũgũra nyũmba Kareni Ruda na Mũthaiga akona nyũmba ithatũ rĩrĩa kwĩna andũ me Islamu-inĩ ndĩ victim ya gũkorwo atĩ ndagũria kama ithiki ka mwana gĩkongerera gĩtĩ kũrage na kondo mbica nyũmba kwa nyũmba kwĩna leaders moya atĩ ndahatũkĩte form 4 wega mũno after gwĩthomithia ngĩthiĩ day school no ndagire mũndũ ũngĩnyita andũ a university ndĩrathoma university ndĩ mwanake ndĩ mũthuri wĩna family koguo rĩ niĩ nĩ njũĩ ũndũ ũmwe atĩ Ngai nĩ ekũrora ngoro citũ wega ithuothe na gĩtĩ gĩa Starehe nĩ mwathani ũgũkĩneana by force by fire tondũ andũ a Starehe mathĩna maya menamo matingĩcũmwo nĩ andũ acio angĩ ũraigua tũkĩaria ũhoro wao matingĩcũmwo nĩ maingĩ mũno na andũ acio matũraga thabarĩ rĩ mũndũ e Qatar agokire nĩ ũndũ wa gĩtĩ twenda kũmenya the purpose yaku nĩkĩ ũrongoreirie gwĩkĩra andũ a Starehe nĩkĩ mũrigo ũrĩkũ ũcio wĩnaguo nĩ andũ a Starehe tigĩte tu peke yake nĩ rĩgire mũndũ akiuga arenda kũrũgama president nĩ billionaire nĩkĩ gĩatũmire ũgwe ũkume president ũroka nginya gĩtĩ gĩa Starehe ndaigua mũndũ arenda kũrũgama Dandora koguo we nĩ opportunity ũracaria ũtuĩke tu mũmbunge no ndũĩ mathĩna maya andũ maragerera so niĩ kĩrĩa ingĩenda kuga andũ a Starehe Ngai amũteithie no ũtanathiĩ gũikia kura ũkawaka tũta maita merĩ ka MP wa Starehe ũkarore maita merĩ ũcoke uge ihoya Ngai he mũtongoria mwega ũngĩkahiga maitho hingũre roho wa Ngai nĩ agũteithia ũthire mũndũ wa gũteithia mĩaka ĩtano tondũ it's not only the seat that we want it's spiritual tutogete turenda peke yake nĩ turenda kuona mũtũrĩre wa mũndũ ũgĩcenjia niĩ Njenga ĩke ngwĩre kĩrĩa gĩatũma baitire gĩtĩ gĩkĩ ũtukũ na mũthenya na Ngai macia family yakwa ngoka gwĩka maũndũ ma gwĩkĩra billboard na posters na maũndũ niĩ nĩ kũima ndĩreima Njenga thaici ona ndĩ na mathirĩ ma andũ nwanyita nĩ kũima ndĩreima tu tondũ nĩ njũĩ atĩrĩrĩ he kĩũria mwathani akanjũria nĩ ndakũhete opportunity ya gũkorwo ũgĩfight nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa mena andũ ũkĩaga gwĩka ũguo nĩ ndakũhete opportunity ya gũthiĩ kĩra handũ we waina nafasi njega ya kuoya gĩtĩ gĩa Starehe ũkĩigino ũteithie andũ akwa niĩ ndikwenda gũkũria kĩũria kĩu na ndĩrenda kwĩra andũ a Starehe maũndũ merĩ number 1 wacogora mũcongoria mũru tondũ wa kĩama ũkarĩa mĩaka igana na niĩ nĩ mũnyene ũkanderia o thĩinĩ ũcio wa gũcogora mũtongoria mũru number 2 we wathiĩ kũrora kĩama tikio gĩgathiĩ mbunge gũgũtetera nĩ mũndũ ũrĩa wacagũrio gathiĩ mbunge gũgũtetera koguo wacagũra kĩama gĩgathiĩ gũtwara mapolicy cia kĩama thĩinĩ wa mbunge asante na niĩ ndĩrenda kuuga atĩrĩrĩ Nairobi ĩrathũkire Starehe ĩrathũkire twĩna kodi na twĩna Jubilee koguo rĩ hei nafasi thĩinĩ wa Starehe ndĩmũrehe kĩndũ gĩtagwo maendeleo na to maendeleo peke yake tondũ nĩmacereirwo rĩ ndĩrenda kũmeta maendeleo chap reke tũrĩkĩrie hau atĩrĩrĩ kwĩ mũndũ urerorera na tahe mũndũ ndona haha ũretwo Beth wa Kagithe auga atĩ we ndarona bata wa ũkanokĩra rũcinĩ athiĩ agaikie kura ndĩrenda
waririe mundu uria wina kura na mundu uria ndenda waririe muno ni andu aya ethi andu mataramaka marauga o matiguite government uria hana mationete thirikari ikimateithia na hatiri undu marona wavata muno wa kumokeria rucini ruu mathi magaikie kura. Tigana starehe twari horo bururi mugima bururi uyu ni witu na twaire ni agukitu ni marurire keo weyaji tuna weyaji mmoja na weyaji wa tere hora kura ni right yaku no makohore kura ndo akuhora kura yo yakure okoro adama gushaguro ri adwa utaendete magushaguro kogure udiko hora kura ri do affect umuwothi na rucio or affect the next 10 20 years onokoro we mundu mwethe ndore mushiari na ndore ciana Mwenye mwenye wakatoka mushiari na nukagia shiana Ndido wa shiana shia kuna mwakore kura mwode Ndido wa rere Kwa jaga bikuru ke iyo roshiri Mwana kudakaza mera bikuru iyo Parapara ya kwa mwode re Mshidu wa diwera Wange na okora re Odi udesho ka yukano Utuke injadi re Ndido kwa usalama re It can affect the next 10-5 years Kwa they can know The decision you make today Ile kura unapiga leo Ina affect the next 5-10 years Kumuka hivo Ukuza kupiga kura yako Una affect kila mtu una affect mama yako, baba yako, jirani zako. Una decide kura yako, unadecide kama kutakuwa na madaktari kwa hospitali, kama kutakuwa na walimu kwa darasa, kama kodi itachukuliwa, kama gari zitakuwa usalama, everything. Kura ndio inadecide kila kitu. President, MCA, kila kitu. Kupiga kura ni haki yako na kupiga kura ni sauti yako. Wewe kama mnyonge, the only way unaweza sikika ni kura yako. Dawa ya wabunge wabaya, MCA wabaya, watu wabaya ni kura yako. Si mdomo. Tiko hora kanwa haria bezo ngania okoro ngania ni morure oya kura vyo morute duka hore kanwa na muthenya wa kura mweri mugwanja tutikanywe joy asha uti horo wa guthi joy andu magathi kanitha kana kesha tuhore bururi uyu na mweri nya tuhore kura mahoya na kura mweri mugwanja na mweri nyanya ndio bururi uyu ri we moko-ini maitu atongore ngire ni makurire bururi uyu ni magututigira na matige tutigira bururi uyu ri tena mitugo miega ku urikare kura yaku my friends ni could determine the next 5-10 years ya shenesha kuna shiakwa dukedi kura yaku na mundu wako effect kana igana kana kura johi da kwendete ushire investor arako akaniga dadie kaye buge kana kaye kura kwa governor mundu wako he yaki nido we muhotu oye yakire unore nido we muhotu no kamwe kura nido ushire mukora ushire investor duka hore kura investor kana mundu rawo aida udiro ne besa shiake besa chinshika kauta wera ne metugo na uri mundu atere okay ndona nwajike kaga igana na gatisha tie eko manifesto nke uweka na umeteko na besa ora tuhere uteteko tugadure mekora dukede kura yaku hora forori na muri moja utire joy muri nyanyare tukira tene asante tuore kura asante niguga turekerie hawo thank you na njuge ni gatho nyingi muno reke tuigue na rua mawoni mandu uria marauga tondu ni maingi twanjirie na Facebook kwina Joel Ndungo kauga Mike tajuriria kwenya kana ari ona kioneki ya kugita ruwe rwa Nairobi gwecia ni ukwariti horo cio Richard Joga kauga hi Mike and atatiacio why can't they be united marugamie mundu umwe nigetha cioneki icio ikinyanire Kimuri doing great umoja no Kimuri asante sana Gatimu Irene we need 20 members of parliament like Boniface in our parliament a voice of the oppressed I hope he gets the seat Eric nekulete kiuria na gucia ni goririe alia nitikorio twariria oro akiuria kiukia beggars na uria mugeka thiini wa nyundo wa flyover na maudu macio maura wa muhia kauga hi Mike tuned from Uhuru Estate Nairobi gaidia jabaicio cia starehe is blessed to have young people all of them have good plans for starehe hoping whoever wins will not change their attitude starehe voters kazi kwenyu Mike pass my regards to Jabaira Negumoira Joel Dongo if Starehe has ever gotten the best lawmaker then Boniface Mwangi is the best candidate he has a passion for rights activism and he's good leader Zakari Maina kawaga idea togoria asio ethi dina mwihoko munene ati kwenya ni kuoya gite kiu tondu gikwenda mundu we wa cieko ticiugo akauga Boniface ekwenda o hau arari kurwirira ihoto cia wabunge kurwira ihoto ja wabunge akauga tondu akoretwo akirwira ihoto Kenya yothe
ugo nogo kogo ne kwe limit kana athie thini wa bunge. Peter Kimani akauga morning jenga geithia abunge acio mararugama starehe ni wega kuri andu anini kwirugamia county ciothe cia bururi ni matwire masagurwo megwikira wajikwatia kana bata wao no gutwara ngari nene na gwitogia matakurora wajiko Waboi wa Githurai akauga umuthi kimuri nigo kunya ginya rugurwa nigo kunya ginya rugurwa urire akauga kwenya akapewa chance na Wanjiko wa Starehe. He can transform Starehe to a better place. Nyoe ko articulate issues. Wish him all the best. Macharia Kageni akauga morning I would have voted Boniface if I was registered in Starehe. He is a leader driven by the things that matter. Most of the people vying are doing it simply because of the salary given. Mario Nwajiro akauga hashtag Kimure. I'm a great supporter although I'm a great supporter of Jaguar, I also think Boniface is not a bad person, only that politics is not his thing. In parliament he won't be able to do anything because cartels will frustrate him big time. Esada akauga otati ne mwaki Daniel G Kahio asanti sana. Hi Mike, let these guys remember that even during the time of Christ people never acknowledge what Christ used to do for them. On their election election they chose Barnabas who was a thief. Kwenya looks more suitable for the position. Only his propagandas for his opponent are not good because we want agendas, not rhetorics. Boniface is a good activist. Akauga Daniel from Ruaraka. Santi sana Willie Machosho thegio muno we Qatar. Akauga nidraigua oru young leaders makienda kuhuranira studio ati akauga dimatige kuhenia do weka wega noguo ugekwo ta usio wasorire ngurwe mugongo aigira parliament ni kege gutuma ni gitumi kiriko onake ahane tao guaroria ne Willie Masosho. James Joroge, the sad truth is that most hawkers and mechanics don't live in Starehe. They are in Mathare, Dandora, Huruma and Githurai. They are just blind. Tavila ngede akauga Mike, my vote is for Starehe. I have a president. Nobody else has convinced me. I'm confused about MP. I will only vote for president, governor and women rep. Nitavidangeve no mawari mogiro muko mukiareria Joel Joe Modi akauga how Kwenya and honorable Kwenya and honorable Boniface tigai kuga mutire na godfather mwina godfather or ama godfather na newe guy. Amen. One of you will be the member of parliament for Starehe. My big question is Simbogo and Jaguar maregira gukanike na nidamwira ore gene tukumetete now marega gukakauga how hena hidden agenda. Recho Joroge kauga sorry to say so. Sikwa najua more about other candidates but much correct kweli. We need leaders of integrity in Starehe like that young man in a Kenyan shirt. Gosiana Alario Horoa Boniface akauga ningekuwa wa Starehe newe Igedura. I salute him, all the best and him may he win. Nogari wa Musaya santi sana akauga he ko Mike Jega oko batara vima moto. God bless you. Santi sana. Peter Kimani hai Jega gaidia tetiasio Adnini, we miss Jabawira. He will be back again. Congrats Kwenya and Mwagi kwa kujitokeza kupigania ubunge wakiwa na umri mdogo. I wish them the best. Na tuwako na mdogo ito Eriko Pablo zakauga kava onyito ni voli visia Nairobi na oduka nyito ni kajo. They all most of them are just harassed men who can never meet, mana anyita na kaugati na nejue uria donire. Otherwise all the best to the aspirants. Na ni gauga thegio muno gitumi ni mwetikire gukana ukoro mwe hamwe na ithuĩ na mwetikira guka kwareria andu a Starehe na kumera uria mukorwo mukimekera na tukauga mwathie na mbere uguo muhana nitukuona Starehe igikinya ikinya ringi. Koguo murathimo muno ni Ngai na muthie mukiongagĩrĩrwo ona akimwara magiria mihaka tuma na mundu gwitwo Mwaniki Kwenya akirwira giti gia Starehe mena Boniface Mwangi na maugati giti kia Starehe kihaha na doria kigia ukoro kihaha kana no marutithanie wira
na aria angi meguthurwo mauga atia Asha nyeti ni ndauga nyitagwo Michael Jenga njamba ya wira no aikeirie na ni ukorwo agioka oete karutha hanini akorwo ageikiria hanini no tuko tukinyitana nake wiki eguka ngauga mutindie thayo mungirore magokumia na Jehova Ngai amurathime.